Nane na dia no pomi sasa na muhu ina esese musa no. Yen say program na ase na so muhu sese mo e wo backdoor. Mamu mfremi bia esa medrum mi phone asem. Mma me nka ma asem nto ho enwie. Mi wie na mo ankasa mo ne muti ene mo adwen akobubobubo mu. Me be ka ma asem wa he ya. Me nka mo ho but mu ina mo ya madam fofo. Imam mienu bi ti Germany ha. Asano. Erade. Mention na my expose me kokonsa angels if no my expose mo. In some sessan crofo we hu. Ashanti queen. His royal. Obaa Tiwaa. Any of anything Queen Emma. In some sese omo ho. Omo betina kamre mu a. No more pretend to say bibia you okay. Make at them. More mouth for na mo ye fun. Mo ye fun san ya kronfo so ka ho. Mo ye fun. Mo ti social media yi so e na mo de mo viewers adwen edi agro. Mo ye fun papa. Mo sorry a mo be cat them mo nkrofo ne say ye ya di sakaton ye ya di friend say kundugon mo ye fun pa no wonder say mo de mo ho eko me say mo ye fun and I will continue to say it say mo ye fun if say na in someone one kasa mo abrobo so egu masum no someone say me dey main record but in komo bia mo ni me bedi bia no I have everything in my ears enuntina eyepe na me di duabo ataaso boko Samuel enuntina mo yepe na me di duabo ataaso boko me meji ye na nanom di ena intuma no so na abude na me fa intuma na de ne ensa asiansa obi bia wo se wo ye your friend is saying team legal wife me catch them intuma na mo se moton no intuma na mo se moton na e bi ntokwa eba mu ntem because of sikasem no intuma no ye mu bi ya tontuma ni bi. Listen to me very well. Mo share video no mame na meni abrepa na mete ya no intuma na mo se moton no ye mu bi ya order intuma no intuma no yen saka no be hu video no ye di intuma no ko no gokpo ye di ko Togo ye di ko Benin ye di diaboko taso e di ama obi bia obeto sa intuma no bi market on the wall ye di intuma no e ko to abutumfie na ya bosu dia kwasie bia obeto intuma no bi obeji no me obeji animguasie ye and bring sin na brabo mu ni fie ni eyefe ne say ni na na kanso amoso da market somewhere ye ni abre na ete ya no say uye da di lumbe busuani say uye na damfo say uye maami Akosua say we busuani say uye na damfo say uye efe ne say Akosua brims ebusuani say uye na damfo me say me ye dinamu amada di lumba eni odo buoni na obe bia obeto santu mani bi dia boni no me ne be di wechi mo ye fon munim sabo be da di lumba celebration ena mo koye nkwasi a press conference 2 times egu papa ne ho fi munim sabo be da di lumba celebration ena mo ko go ne ho fi obi a muso ye pedophile o didi di nkola ye ne ho celebration me say intuma no ko drew your friend is saying I am comfort dem a na ye de to your friend is saying bosom no so a na ye de dua bota so a e ho na mo behu wo ye ni abre papa obi ebe make sure say ye di diabo kese na eto so. Hello.
meba kokonsa for na efre me intuma no ya oda ye de deda ye ne say ye oda say ye de koya ade o ye be frantuma no de edi mochi o ye de dua bokoto so market on somewhere yan tirem mu de mo be hu ani say nti video no e twegu mi ami page so na video na be twegu obian so ntimi mfeti enko dane side dua boneda mo ankasa mo video ni mo press conferences na mo aye afada di number ho no eno so na ye gina e dia bon to mani dua eni obi bi obeto sa to mani bi me say sa mo nkwasi a press conference eni mo nkwasi ansem keka eni enim kwasi na mo di egu obi a wewu a whole legend obi a wa be bonne bra the same video no enye ye numu nsem o mo amo numu nsem e na ye di gina so e di akobodua e di atontoma no so ochine bi mo ba asase we so a mo be di asempa me say sa ma miensa we me ka tro omo ya minianom omo ya madam fofo but omo ye fun mo kai say mri bi atwe mu omo ankasa omo de betu social media so $5,000 asem no your friend is Ashanti queen say mumbisa papa si mbeka $5,000 no asem akyere mo ene ya omo ankasa omo camp mu mo nkyere mo mbo 5,000 no asem na nkyere mo ansa $5,000 ni wasam na Ashanti queen ebetna ase say yembisa papa si omo betna ase pretending yes omo ye damage control no Ashanti queen insanie branebe bo hudua nefa wo ma eni wasefo ina edase says 5,000 what you are na intokwana omuku Obaa Tiwaa empese yedi intumanu be mo aton no sana Ashanti queen yes 5,000 no still onko tuaye enuti no Obaa Tiwaa be ye live video e kan say e obia obeto ntumani bi no sika no ye fanfa ye fe ni say mami Akosua Serwaa account mu 5,000 sika no ye say Ashanti queen ontuaye omo betna social media so ebe by force damage control omo call backdoor omo say no ma say expose omo wa kire me eno munim baby ansam no efri mimbo obi edin munim ho say no omo call backdoor ekoye calls conference calls any Obaa Tiwaa mumbebo bomu hudua ekopa tell so manya ni yie ama Ashanti queen ko friend ni maame your friend is saying his lawyer ko friend ni maame omu from busuafo in every Ghana omu kopa Obaa Tiwaa any your friend is saying papa si mu atel se mo se me boa Mwan ko fremu busuafo anko pa acha wo backdoor mumbebo mu hudua se meboa ena mo se da kra bet na social media no so ebe fake ye se sika no modeko na so sika no mfa nko ye ebe si enne mo scam nkrofo age 5,000 asem ho edi come and curse yourselves Mube brubru muhudria say 5,000 no muko frame busuafo muko pa achewa na ena mube tena social media so ebe ye mu ho say
your friend is saying, how do you call it? Assembly any ho, sikano modiako, ebesi enne, yes, is canomon fan koye. Come and curse yourself. Obaa Tiwaa betna se, ebe bold ya was asi kasem no ho. I didn't know Obaa Tiwaa, one besa, one bedani diabono. Kwasi afona mo se hana, ewi mo na mudi, your friend is one besa, your friend is saying, killy. Untimi blocking kwasi afona mo chro bad life na menji moderator ni free wonsem. Kwasi afo bia be sha se na mo chro bad life bad life kwasi afo. Mo na mo de mo ho nsem abo me expose mo. Me expose mo keke. Me expose mo. Mo kwa ye conference call no na me nka ho bi. Moko frefre mu busuafo emo moko parta wo backdoor no na I wasn't part of it. Munjina so mami ewia na ihwe menim dodo. Enne Ashanti Queen uti asem we a uyembe show ube bisa ho se eba ne sei na BJT sei yakofrefre ye busuafo ama omu kopa ataw e wo 5,000 sika no ho sabato beka asem we di sika no mo betena ase ebe ye by force damage control. Se mundi sike bia sika no modiko ebesi ene sana sika no mo fa nkoye ena mo be twan tro edu go mu viewers eniso se sika ne yediko enu nti papa si eni ye friend say omo mu ka ho ni na mami Akosua brimpoma o mami Akosua Serwaa o Ashanti Queen eni wo his lawyer yesi sana ya mamo sakaton kundigon sika no ebesi ene mo mfa nkoye ye yimwedi ewo ye friend say legal witches fuo mu according to mo amonkrofo no yesi mo ye fun asan ye kronfo so ka ho mo ya atayiwa ye yi atayi free honey atayiwa kese ni free wa mo na mudi echi mo ya atayiwa akronfo tsemo mo meba mo hudua na miankasa me fam peso enfama mo enunie mo meba mo hudua na me fam peso enfama mo mo amonkrofo ena edi asem ne ba ye munni mo muko ye conference call ni mu busuafo ko pa achew e wo backdoor e wo 5,000 no wana asem ankoye. First question, sikanu mudi ya na asem mu endi unse de bia me ka kire mo se mi asem no mi nim hu bia me nkoye mu nhwehwe mu enye hu investigations a me nka ho asem de bia me ka sa asem we se me adia me nya investigations me need proper evidence ewo ho no I don't give it attention. Ena moya fonsa ehia 40 abrochire nkrofo eye ala lala so lala eye bola so krutu edwuma na mudi nyansa krono ebu mu amonkrofo in the name of your legal team $5,000 no yes me be some afire da be na mudi sika no beko enu ti na Obaa Tiwaa ni abre se o ma mo ntontuma no according to more sources we a 99.99999 nothing but the bitter truth. Almost backdoor by this time omusu omo be frɛ from ho on be ka say yen crofo yi omo ye fon papa
By this time, what's a backdoor? I didn't see the other way. I felt some many concern way. Esisemo Obaa Tiwaa no di yaw because ono ni si ono no ji sika no kesiye no pa no no pondi musa $5,000. Na wetimi age $5,000 asemo according to my yerade nyakopo ade yi me besa na bubodi yo me se manombodi na mu hu baby a source ni free sana 5,000 no yesi na papa si and a scan one ho and a mudi krono eko se mo kwa ko diska no oh ko konsafo yi Baba mo share video no na mo power tap mame ye ni abre papa nkrofo yi ya fucking obi am power tap mame mo fa ye nko friend is saying 150k power tap obi am power tap mame it's immediately 5,000 at a Canadian. Moko say moko akodi scan according to mo amon sema mo akyerɛkyerɛ me mu ene. According to mo amon crofo. His royal any Ashanti queen. Yes, you are 2 criminals. According to mo amon crofo no. Mabon crofo 4 DNA. Me say Queen Emma Obaa Tiwaa Ashanti queen any your friend is saying his royal in my phone no omumu say mienu his royal ni Ashanti queen 2 criminals Obaa Tiwaa any your friend is saying Queen Emma omuso mpene intuma no na omuso say omuso mbenya omu profit ewo ho at $5,000 ewe hiafo bi insem ewo social TikTok so in the name of your friend is saying legal wife at 5,000 akodi what 5,000 akodi yeah ebra kwa Microphone some yen penny for no da ekuo na no. Amomu nji 1,000 pom according bonso de menji mundio. Monse munya 1,000 bia endi wa sika we ho. Mukra mo ye suspects. Obaa Tiwaa any your friend is say Queen Emma mukra ye say mo ye suspects. Yes mukra mo ye suspects. Me da someone say metie ha na metie sala me da metie internet friend me ko concern him aba akono me da me ko ha na makoha me ko jiji information ni na ewie ya na ma put ni na together na me dia be expose mo a ena dia me ko from mu bebre no see I didn't na mokra motisa mo ye fon into market we na mo ko wo ho no hey topic na me de call ya ni o we e backdoor komo me free we pe my friend na be bisa no na mokra mo ye fon sa no mo amode mo ho ekun because of into masika mo pese mo chedi nti me the topic ni kosa na ye we adwin say oh we wakoti bibi nti na ode asem na eba no na we asase ye na no ati free no de ensam so no de ensam so na me so maso ye ndem say sa oh ani omo anya de omo ya kromfo na say ya na ya brobro nsam no de kire me wo maso na me so maso ye me ndem say sa last one e de me ka so omo say ente and me ba be expose omo last one no Mia na mekaye se me ba be expose omo if se mo si esese mo ho muntimi mbeka mo amu asem na nkoba ne senti omugu mo amu hu ani mo ase nti I'm sure say no ntina mo de asem ni gu masum no if se munim se me de ma no so te se ka atai me pe na metimi abeka nsem no ntina mo brobro so de kire me no Ashanti queen his royal
yesi mumbebo muhudia. Se 5,000 no. Still, mwetia na ase munchia ye. Secondly, muko frɛ mu busuafo, mu maame nom, mu nananom, mu ofamo, so mu mbepa acha wo mamu ana. Mu wie ye no so amubeba betena media no so. Ama obi ehu se ampa. Sika no afamo nsa no kakra. Na nkrofo ehu de ekono, na mu se da kra ne settings. Ebe fe mu wo media no so. Ebe brasi bibia te se mu etie sika na so sika no mu nchia ye da so hyebo ho. E da so hyemo ho. Eno hu yaudie na Obaa Tiwaa odi no. Yesi Obaa Tiwaa di yaw. Eno ti na obetena media. Nsem ni bi no. E say e friend say me kata ma no so kakra say me expose. Esa me expose omo. Obaa Tiwaa yaudie no odi woni mu no. Osro say ye de ntoma no. Esa nko gru Ashanti queen ni his royal ho a. Enye omo be boka fucking. Obi say no nsa. Me dem inu ma akpetese. Ye na no nsa. Hey, mudi numunsa numuwai na mu anhwe ye na mebu ansa na me sorry free video na eni musu a mebo mudia samata asa na make atem wa wuni ma obetro numuwai na mebu pe mebo udia mu be se me numunsa mu nim se me nso dia nsa dia o kai a na manom nti o ka atre me na me no na me ntimi expose o mo yesa na o tena me ko backdoor o metimi edi ko konsa na atre me mama nyasa. Otena me ko backdoor. Omo mfi mi o ni mi ndi ko konsa ne biom. O me ka say won so ye ka asam na chewa na wakote yeto. Nti omo ni mi ndi nkomo biom. Why are you people doing like that? Me no mo wine bia. Monta ade na me fa nkoto wine no. Me expose you mu na mu tutututu lion nanka nkwasiafo akronfo we betena se omutimi di 5,000 na yesa atro mu lion ni atede akese mo say say mu followers no magimi mu followers no so mu ni nyansa mu hu so mu ni nyansa me say mo san ko backdoor enko ye damage control na mo san bra bio Ashanti queen. You know what I'm talking about. His royal, you know what I'm talking about. Muko backdoor ko pacha wa na man ko pacha. Muko frefre mu busuafo, e mo muko pacha o ma mo na se man ko frɛ mu busuafo so mo be pacha o ma mo. Na ko Obaa Tiwaa de oso ndi acha opani ntumu da because of the duabo ataaso. Nkrofo bi na ne kasaye. Say mo hu say meka nsam ni na de ba nkrofo bi na ni Obaa Tiwaa kasa wo backdoor ansa na Obaa Tiwaa pene so nti Obaa Tiwaa asem na obeka ye no yaudie bi so Obaa Tiwaa mu but because of odobroni followers nti no omo mpese omo di asem no beba media no so bio Amon person mu di sikasem no ebeba media no so bio ena we enye Obaa Tiwaa ni kotokuo mu sika nti ontime nkodan amoka adi wig hey his lawyer ne your friend is saying Ashanti kwenya se me kan cham se mo ya fun mo ya kromfo wo Ashanti kwenya hu wo media yi so wa se wig ba ko saa 10 years near TikTok baye o di wig ba ko sa na atena TikTok yi so do broni ni that the lumba asem we baye pe all of a sudden mojiji isika no e na wo sesan wig o ko to nku yes say me na me ka unsa me ka me say yes say asa his lawyer yes say wo na wo de aje wo yes na wo skin asem say poto na ho time
Mujiji skanepa na uhu si a yetonku epo ye ho yesi ene wapo ho tembroni mpo me so dia me ka asem ni na we Awurade Nyankopon onkrofo ne dia omo ye fon papa backdoor omo edi mu atem papa atere me we edi we atem na we edi we atem na we asem me say ayi onkrofo we we na omo ye fon me ka atere mo me ka no kre na atere mo we na mo ye fon mo fon mo ndododo mo ho ena mo TikTok yi so yet say mo do mo ho mo ye kwasiafo pa ayigbeni beka o ye ko siopi mame me ko ha no makotie we di atamidie ni papa me si o efi no omo nti game na ase na me pe mo fila me pe atamidie no mo me ba na me dia be ma mo se mo nkrofo de edi mu atam Obaa Tiwaa unso yesi ahon ya wo ho yesi ahon ya yerade mon power tap mame mo bi amfra mi o mo fa mo bi amfra mi Obaa Tiwaa unso yesi ahon ya no susu ahon ya no susu ahon ya no yesi men kan tell we say what's na Facebook so sa adun so wo yerade me we so men kan ni na Awurade Nyankopon Obaa Tiwaa yes men kan tell say what's na Facebook so kama time sa na omo ina na omo ya viewers so no mu hu dia mo ye no woti Facebook no so omo say menka weda meka pe Obaa Tiwaa obehu ni pa kwa e ka asem no omo say what na Facebook sa wo de nkwase anema sa wa anya bombo bre bia onye adwuma asem we edwuma asem no ma mensan ka bi nka ho edwuma asem no almost say a friend say Ashanti queen onye edwuma oti social media so na aban e na ehye no ene ne ma e na we so say Obaa Tiwaa so ti social media so e na aban na ehye no ene ne ma ngofo we omo ye fo Miss we say Obaa Tiwaa say meta di ayeden onye adwuma wo ti social media so e na aban na ehye wo ne wo ma me ko backdoor we so say Ashanti queen onye adwuma wo ti social media so aban na ehye wo ne wo ma nti meta wo di ayeden Obaa Tiwaa mpo de ne de okaya ka sent no onu mpo de sa na ma na nyinyi nti na ma no betimi akoye adwuma de abehwe no prince la blame so na me num akwetese no me num biom na me yi omoto akwetese no ma anya num biom ma anya num akwetese ni biom me de to na kosi baby blame so na me num ene muni mun sama matete wa masum mati konsa papa thank you already sama matete wa masum Ashanti queen yes na she Ashanti queen na Obaa Tiwaa de ne de no kre Obaa Tiwaa no ne mani na omanyinyi nti nkola no betimi akoye adwuma de ahwe Obaa Tiwaa na Ashanti queen wo ma no mo ye nkola toto fifi o aban na ehwe wo ma no omunyi ndru bebia yesi ko pa adwuma na ye ne jai sa nkwase awo na oditi ye fa ne St Germany because of Kindergate no ya no akobie wo nan mu na wa wo pio ya no akobie wo nan mu na wa wo pio ya no akobie wo nan mu na wa wo pio all because of Kindergate German aban de be ma enyam na me kan mo na mo expose mo me come me papa wenya ni baby ko se mu nim na me sama backdoor na me be frɛ mo mpa tap me nkwase afo na aba ha obia mpa tap na mu share video no nkwase afo na aba ha
omo abaha omo was de na se omo report account no ene manual free and it not be me at the influence of Akosua. At the influence of Akosua. Means to the menyo. Hey, no be me talk about mpamucho. Me be friend mo backdoor. Mon san fa na me dem asum ya me de. Mon me say me ye menu anu mo ma. Me ne mo an edi kokonsa no. Mon say me ba. Me fa ye de anim ba o. If say ye de anim asem bi eni ye de mu. Ye honum side no. Me fa asem bi amba o. If say ye de honum no. Me ni obi eni communication o. Asem bi eni ye camp no. Na mo camp no de nsam no dose wo mo ho. Mo ho won sem. Inti mo betena media no so a mo fa mo de betena media no so na mo nka. Na mo ho won sem bebre. So bati wa se me boa on bebo ni hu dua no fa na mandas. Say Ashanti Queen any your friend is saying hits royal 5,000 no mu di ye no. O man ko frɛ from busuafo ambe buku to dua mpa mo chewa na. Inti me ne mu ye ka say Erade Nyankopɔn mani asam no so eyedo mbesa mo tin sam na akokɔ so wo backdoor no enu kokɔnso na media kyerem. Asem no de papa menimu ye ka say the whole legal team legal wife for team no that the lumba niaba na Akosua brims oni Ashanti Queen in kasa oni his royal in kasa your friend is saying mami Akosua Serwaa oni Ashanti Queen in kasa oni his royal in kasa including Mama China sana is that no mu court in some na Mama China kan ye say ye kan some na kire nkrofo bia no ma kodane asem no sana mu di Ashanti Queen any his royal diamete wo backdoor ewia we ya no ye see nam san nkrofo mienu we nti na Mama China e kan asa asem no omo fa phone no mo fra Mama China onfa ene nsa makoti wo backdoor eno no nipa kra so san kwasiafo we so enye na meka yo according to mo am nkrofo no mo se mo ye nkwasiafo nkrofo a so san kwasiafo mienu we so no yesi eye Mami Grace ena so mo so onu krampon sada mamu information because see his royal any Ashanti Queen oma recording Mami Grace dey go offering chom according to backdoor mo amon crofon pamcho obian power tap mame na mo repost to video mo power tap na mo repost to video no. According to Omo Crawford, say Mami Grace and so. Mami Grace not to Canada or America no. Mami Akosua say one near no. Yes, all no so. Munim send me the men come home. In some amount de gumasum and a me ni na de pie. Me nim say a recording a calling a your threat. Recording your threat your calling me nyankopon frɛ me o ma me sa adom akyɛde no nti me nim say aye record but kokonsɛ bia obedi agumasum no edi 1,000 years mekai akani na udi nkwasiasɛm na me di duabɔ apɛ so ama recording your threat thank you desire
Me nim say record. Me die ne kokonsa eno na ya adom achede anyankopon dia ma me. Kokonsa die udi kokonsa ne kire me a 1,000 years meka ni na. Eno so me talent. Me gift anyankopon dia ma me. Inti me matena social media no so over 20 years. Unti say yes ya record BJ abeboda. Unti say yes BJ akodi kokonsa me kokonsa ne dia me nim say ye di no papa. According from me di kokonsa na me di kokonsa. Oh mama frefre me na me de be nia breed di kokonsa. Me 1,000 years. Asem bia obeka egu masum bia no. Oh, wudi me ko dina court. Me repeat no pe me nya mistake. Me yi ba kumpo free mo. If say sa recording adoma chede no. Nyankopon fe bi ma me. Na me kra me phone no gigabyte no krampo no. Enso me na ma send recording akopia so. O how be no. But ko concern the minim ko concern di papa. O friend no backdoor. Now the ko concern ba dia. Oh, we am metala. Bisa imano ya madam for no. Onim say ye di ko concern pa. Now friend me nkwa dia o makes me no wait na phone so 24 hours, 7 days in a week, 38 days and I say 42 days in a month. Say only ko concern ba dia o ya metala. Bisa me angels no. Unim say who be friend me na mfa ko concern ba dia embe ha me. Esem de masumia me de. And a mema no so bi wo ho unim say ye di ko concern papa. Sometimes say mema no ko concern no. The time man de no. Mema no ko concern. Yeah, to aso no na me to aso what say. Inti asem ne say. And then some akoso ewo backdoor concerning Ashanti queen any his lawyer modi amko concern amode bae no sa mu nkrofo mienu emu nko concern amode bae no na ense da nko yie sa mwenti mi expose the other people ni yie but the other people no dey almost expose mo pa. Ain't Ashanti queen any his lawyer next time ya mu expose you mu yie na mu nim se omo expose mu rough omo expose mu brutal into next time ya be frame mo pe mo dia na mu expose you mo obi obe frame mo bia no mu expose you mo nkyere nkrofo no adia no we expose no ho Mukwa mbude muba na ma yet said ya mudie mo be say mo publish asam no because mo nim say mo asam onye de me asam no metie ha na matie ha na me ama ya me judgment ko concern lawyer ko concern judge na metie no me ko tie free way ho na tie free way ho na me ama ya me judgment alenta motesa. Yes, munko tuyeska no. Enunti na papa si, ene mun kasa no. Yes, papa si wa block mo. Mami Akosua Serwaa. Onumpo di esi onpe mo enimu mpo ahwe. Na wa tie mo enum mpo nsem. Likewise, mubusu penny no. Di ononso di sika no. Ono so ne de me fambra ebusa pani wo so ye fon papa o ye fon amuma wo sika no awo ka so kwa kobodua no e na oni Obaa Tiwaa amu akoya baako Ashanti queen mu na ejiji sika ne ma wo at the end of the day we yi omu ama eni Obaa Tiwaa amu akoya baako ya upoku onu ho asam na meka no omubusu penny ya upoku enye busu penny to pack sako omubusu penny ya upoku na odi omuti na omudi nkwase asem no ono
Omo jiji momo de mano. Ono so waje ne say. Na ebusuapani ya opoku. Utimi di nsem fun sei. Nkolei timi jiji momo de man. Na ukodia. Adentra mo expect so mo metia 5,000. Hey, Ashanti Queen, sa 5,000 no. Ukotua nya wo yejimi fo. Mesi utua sa 5,000 na ene wo yejimi fo. If say wetimi agege sika ma ya opoku, no no akodia sa 5,000 no muso mu fante mo how far. Mufa nya mo hu yie so mo agu mani mu ase wo backdoor. Omo agu mani mu ase nsam no maka ni na ade akere me. Omo aka nsam ni na ade akere me. Enti mufa nkoto perfume well sa Ashanti Queen umpo de ode akoto toto wig e na wo se. Enti no entia omo agu hu fi papa. According to Obaa Akono, or see we ne hu fi bi or the bad TikTok no so. All of a sudden, obeso yet so gboro onim kasa nso. Obe kasa de bia na wu chantro de bia mi wo audios yes say we do mbe hu ni pa ko e kan yo emfa me ho. Yes say de bia obetena se mi wo audios. That ro bra ne be bo audio no. The bia settings according to Muamun Crawford no. Yes, say munya same bia modeba. Obia mfa information bia mbremu biom. Inti mu hu so about Tiwaa ba life. No be kan same bia. No mo say that Crawford na asem ni bi. No mo the settings akeka ho. No mo the abeye life. Shame on you people. Mweni ne guase. Mweni me guase papa. Yes, say no mo camp no. Akosua Serwaa friend is saying ebusia penny to friend is saying kweku se mo friend is saying papa CEO hifa yes obi ama mo information bio. Yes mo ni information bia including your friend is saying appeal na mo kono. Yes mo ni information bia obi ane mo nkasa. Mu betena media no so a ofa poku yes you obi ane mo nkasa. Inti mu betena media no so a settings mu amunkrofo na eka enya na meka. Yes you obi ama mu information bia ya ma mu sakaton ena mu di sakaton na asese mo ho. Mu free we a onfa including appeal na mo ba be kono. Yes, mu ni information bia wa appeal no. Ye di bibia esie mu amun krofo omso mu di bibia esie mu. If say mo ye phone. You people are not trustworthy according to your own people. Yes, anko into money so. Say in some na me kote your backdoor. Ashanti Queen say sa na oye yen so de oye phone. According to Ntumana asem no. Yes, Ashanti Queen, I don't want to mention names. Ashanti Queen, I don't want to mention names, but you know. Yes, and I will say that cry. Edin to mano. Emma say sata mamio say sata bao say debeno. Time amujina conference call so. Amu discussing to mano. Yesi na munken wie yempo. Munken wie. Into mana sam na mujina conference call so no. Na ye wo. Any man be without his royal. His royal dear. Omo yi no free agro no mu ate. Onu ankasa onim. Omo ni wa Ashanti Queen. Eye conference call. Omo fa his royal nka ho. If you say yes or no, why no ho so mbu ade. Okasa mpanyifo enim rough. And now Ashanti Queen, you can testify to what I'm saying. Da omo ya conference call no omo de wo kan ho no.
Yesi Nyankopon po na ye wadom ena omo de wo kan ho omo nim so baba be din sem fun se ya nka omo afa wan kan ho omo amfa his royal anka ho enti omo ka se una wo nyansa e wa dwen e wa asem no ho ena omo sa ase yesi ntoma no first one no omo ye no Obaa no yesi nipa ni ye mistake muntie nsam no mini omu kampu no mu bio we yakokonsa na omo bedi akyere me ena me titititi ni na ewo media no so because ese so omo ntime nka obi ampa WhatsApp ma me na mu repost to mu fa me nko 500k pa WhatsApp se sie obi ampa WhatsApp ma me obi ampa WhatsApp Ashanti Queen someone nim say in some na America no nothing but the truth mo amu camp mo asem me nka mo hu and then I yabe blow me feel ani na mo expose mo intuma no mo ye first one e ma nipa ni ye mistake ana mo anya first one and nipa ni ye mistake se mi twan tra me say insanie yesi intuma no first one na ma me ne ye no o ye mistake e wo ntuma nim and omu hu ye no omu ka say hey why a mistake inti your friend say correct niema no and anipa ne correct ye o correct ya o de bre mu no Obaa Tiwaa na nsa kan first and o connect wo Ashanti Queen any man penifuo bi o mo ka ho inti no mo de chiraw because of saints o mo ka say wo na wo nyansa wo na wadwen mu do no mu nim say wagimi saa according to nsama me teteye enya me na me di watem inti no mo de chiraw saint yo unso hye correction na o makoye di aba no sana time no mo ne we conference call no na udina Saturday ben edinu mimi refi o mo say Saturday bibi na udina ne life so because of say awon yaw eni abro asewo Ashanti Queen ma unim say ntoma no enya wo na wudi enim nti ahon yaw bi se wo mu nti omode ntoma ne ma wo say nti just she keke no ehwa na wo say da edi ma sataba say nti no onfanto neti ena wo be say omo plans who said that now say omo plans the more because of our yaw. And you know me ko e ya unkrofo na ko me at the influence of Akosua into my make ansem ni na no. Plans na siegu, they did that diegu. Mama mbo nyo no mo, mama mbo mo. Plans na